Dobar dan, pozdravljam sve prisutne, evo nas pred potpuni završetak ovogodišnjeg prvenstva, dakle posljednje 33. kolo. Napravili smo sebi ponovo, slobodan ću biti da kažem, nenadanim porazom od Širokog Brijega, napravili sebi još veću glavobolju pred posljednje kolo, međutim evo, završava se ovo prvenstvo koje je, ja bar mislim, slog iz Doboja donijelo dosta lijepih stvari. Tačno je da smo sada u posljednje vrijeme u jednom negativnom trendu, ali pomalo postajemo i žrtve sopstvenih dobrih rezultata u ono vrijeme kad je to bilo najbitnije, tako da mnogo nedostatka u igračkom kadru, to jest mnogo kadrovskih problema koji nas prate u posljednje vrijeme su se nastavili pred ovu utakmicu sa Širokim Brijegom, i iako je Široki Brijeg došao oslabljen, nismo uspjeli sa igračem više 20 minuta ponovo da napravimo se pozitivan rezultat, i svakako da to ima mnogo velikog uticaja na pripremu ove utakmice koja nam slijedi. Nije mnogo vremena prošlo od one prethodne utakmice u Gabeli gdje je Sloga u tom momentu odigrala možda i najbolju utakmicu na gostujućim terenima i najefikasniju kad smo pobijedili domaćina 4-2, i sigurno je da sam ja pokušao na bazi toga da pravim pripremu i ove utakmice. Ali kad čovjek pogleda tadašnji sastav i sadašnji eventualni sastav koji ću ja možda moći da izvedem, gotovo pa prepolovljen. Nisam od trenera koji traži nekakve olakšavajuće okolnosti, daleko od toga, ne odgovara mi nimalo ovaj negativan niz, jer ja znam vrlo dobro šta slijedi 29. a pošto mnogo utakmica iza sebe imam, znam da je teško iz negativne serije ući odjednom u pozitivnu seriju. Mi nemamo više šanse da pravimo seriju jer ide pauza. Nama još ova utakmica u Gabeli je preostala od prvenstva i naravno finale Kupa Dr. Milan Jelić, to je posljednja utakmica u ovoj takmičarskoj godini i nema više nijedne. Tako da jasno rečeno igračima i danas na sastanku pred trening da više nema vremena za popravni nikakav, mada pitanje šta nama znači riječ popravni. Dakle, ono što je dobro za ekipu, to bi bilo pozitivan rezultat u Gabeli, jer gotovo 3/4 ovog prvenstva mi smo bili hit ili ekipa koja je najviše pokazala od ovih, hajde da kažemo, ekipa iz drugog plana. I zaista smo dobro igrali. Međutim, imali smo kompletan tim i naravno da je kontinuitet u radu tog tima donio to što je donio. Onog trenutka kad smo poraženi na domaćem terenu od Željezničara, od tog trenutka smo nažalost ušli u jednu negativnu seriju koja nam je donijela ovo što je donijela. Pogotovo ta utakmica, ostali smo bez 3 igrača, tada Vidić je od te utakmice u autu i mi evo pokušavamo iz sedmice u sedmicu da oporavimo pojedine igrače, međutim to zaista teško ide. Juče i danas su trenirali i Mrkajić i Veselinović, ali više trenirali želje da nam pomognu u datom momentu, sada kakav je, nego što oni to mogu. Nije realno očekivati da poslije tih njihovih komplikovanijih povreda bez treninga mogu da odigraju utakmicu. Bio bi veliki rizik i zaista ću dobro razmisliti sutra poslije treninga da li ih uopšte voditi na put. Ono što nam pomalo komplikuje u ovom trenutku, to je izostanak kapitena Milanovića, kojem se ponovo pojavio isti bol zbog kojeg je i odsustvovao prije neke 2-3 utakmice. Moramo ga ispoštovati iz razloga što je igrač koji je najviše odigrao u ovoj takmičarskoj godini, to je kapiten ekipe, pravi čovjek, pravi igrač i sigurno je da ne želim da ga izgubim za ovu utakmicu, uzimajući u obzir da onaj koga nema, bez njega se i može i mora, i to igrači moraju da znaju, da onaj ko dobije priliku treba da u Gabeli odigra maksimalno koliko može. Ja sam tražio, sjećate se, pred Široki samo profesionalizam. Nažalost pokazali smo u nekim utakmicama dozu neprofesionalizma jer smo olako ispustili ono što smo imali u svojim rukama. Teško će biti, Goški je obezbijedio opstanak, naravno žele i oni, kao što i Posluš je u prethodnom našem gostovanju želilo da se oprosti od svoje publike
na način koji njima najviše odgovara, a to je znači da pobjede, tako i najavljuju i normalno da žele i da nam se revanširaju, jer mi smo u obe utakmice mi pobjedili njih. Iz tog razloga smatram da je ovo utakmica koja ima veliku vrijednost za nas, ali nije ni smak svijeta ako se nešto negativno dogodi. Naravno da bi bio najsretniji da se zadržimo među prvih 6 ekipa. Prijeti opasnost da ako ne uspijemo u rad pozitivan rezultat, da padnemo za 1 ili 2 mjesta na tabeli. Ne bi volio da se to dogodi i sigurno je da je to jedan od ključnih motiva ove utakmice, da i završimo sezonu prvenstveno na način kako smo je nekad davno otvorili, a sjećate se da smo pobijedili na Koševu Sarajeva tada, prvoj utakmici. Tako da, koga nemam, naravno bez njega moram praviti tim, ima mnogo, da ne nabrajam dalje, mnogo nekih nepoznanica. Ovi igrači koji su i na prošloj utakmici sjedili na klupi, a imali stomačni virus prethodno 6 do 7 dana, oni su sada pomalo u treningu i normalno da ćemo moći računati na njih. Tako da ne želim pričati o finalu kupa dok ne završimo ovo, tako da imat ćemo vremena da poslije ove odigrane utakmice u Gabeli pričamo o onome što slijedi na završnom činu, to jest na finalu kupa Dr. Milan Jelić ili kupa Republike Srpske. Sad u ovom trenutku je najbitnije da sutra odradimo trening na način kako nas zadovoljava i da izaberemo bar grupu od 20 igrača koji mogu da putuju u Gabelu i da odigraju. Nezgodan je termin, 15 sati, evo pomjerena je satnica utakmice, bit će vjerovatno velika vrućina, ali kako za nas, tako i za protivnika. Ja cijenim izuzetno i kolegu Adžema i ljude iz Goška koji su bili glavni kandidati za ispadanje, čestitam im na opstanku u ligi. Znam vrlo dobro da su obe utakmice bile mnogo efikasne, sjećate se onog preokreta 3-2 kod nas, tamo smo i pobijedili 4-2, dakle mnogo golova. Da li ćemo u ovom trenutku biti efikasni, naravno zavisi od ovih igrača prema prednjem dijelu. Bez Vidića i Mrkajića, 2 udarne igle u špicu, je teško pričati o postignutim golovima, ali vidjeli ste da mi možemo postići golove iz zadnje linije, tako da očekujemo od svih igrača maksimum i zaista želimo da pokušamo da se vratimo sa ovog posljednjeg gostovanja na način da nešto saberemo.